ngira icyo ndambwira. ndakubwiye ndagukunda ndagufanaga cyane. Uri umufana wanjye. Thank you so much. Tubwira umurongo umwe wo muri Bibiliya. Zaburi 27:10 aravuga ngo niyo data na mama bonyanga uhora azonyitorera. Ndakubwira ubundi. Zaburi 23. Twese turawuzi, twarabize muri Sunday school. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, avyageza mu canya c'ubwatsi butatahaye. Inama nuha abana bisa nkaho bariko barakura, bari mu myaka 13-14, icambere ni ukumvira abavyeyi babo. Ica kabiri kiri c'ingenzi, kiri très important kuri jewe, bakunde kwiga. Mukunde kwiga. Ako ga point rero ako ndagahagararaho cyane. Uyu mukobwa ariga kuva saa 12 mu gitondo kugera saa 3 z'ijoro. None ari kubabwira ngo mukunde kwiga. Mukunde kwiga kuko umbona nkubwiye cyane abakobwa tugomba gukunda kwiga kuko si kera batubuza kwiga. Ubu turafite opportunity nyinshi zo kwiga, tugaheza amashuri tukagera kure, urumva. Rero mukunde kwiga n'ukuri kugira ngo muzigire muzoronka akazi kanyu. Mwiriwe neza, ikaze kuri Wisdom TV. Turabasuhuje abari mu Rwanda no hanze yarwo. Mumeze neza? Nari mbakumbuye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Nkusi. Ninjye tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Ntago ndi njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa wacu w'umunsi. Yitwa suri bwivuge. Reka yivuge. Nitwa Grace igira neza. Benshi banzi ku izina rya Joli, abandi rya Hana, ariko amazina yanjye nitwa Grace igira neza. Yitwa Hana cyangwa Joli. Ubwo ayo ni amazina akoresha mu kazi ke. Ni umukinnyi wa filme, abenshi muramuzi muri filme Around Me, Siblings. Muramufana sibyo? Joli umeze neza? Meze neza. Nisi myinshi. Nyinshi cyane. Twarukanaga kera pe. Ubuzima se bumeze gute? Ni sawa, turashima Imana. Muri filme biragenda? Yego. Waduhaye akazi? Yego, kazi. Aba boss banje nanje ni mu boss nzobaha akazi. Njye nubona nuba boss yewe filme ahantu uzama akazi, nanjye ndashaka gukina filme. Nzokaguha kandi usanzwe ugakora. None ngize aba boss barenze umwe sawa, ariko ni akazi kanka mu kandi. Igo sha uzambwira. Ndakubwira n'ukuri. Thank you. Joli, kaduhere gato muri filme. Ni abantu benshi bakuzi, ni abantu benshi bakumenyeye, ni abantu benshi bagukundiye. Ndazi neza ko ufite abafana benshi muri filme. Ikibazo cya mbere, muri filme watekereje ute gukina filme? Okay. Urugendo rwanje rwa filme. Okay. Natanguye gukina filme mfite imyaka 15 mu Burundi. Abantu benshi baza ko Around Me ariyo filme yanje ya mbere, ariko filme yanje ya mbere niyo mu Burundi. Natanguye mfite imyaka 15, twara dukina filme yariyo ku rusengero. Yariyo ku rusengero. Muri Sunday school. Yari isanzwe. Yarimo n'abantu bakuru, ntabwo ari Sunday school. Nagiye ku rusengero umunsi umwe, baca barambwira ati turabona usa n'umu main actress wacu, nashaka ko uzokina uri muto wiwe. Nakiye ndi main actress. Ndavuga ati ni sawa, ariko jewe nakuze numva ndabikeneye, ariko sinaye bwabona ahantu mvuga ngo ndatanguriye hano. Bamaze kumpa icyo cyizere rero navuze ati wow, why not? Ndagenda ngira Imana, mbona birakunze. Filme mbona irakunzwe. Yarasohotse ijya hanze. Ego, yitwa Musho Ukuri. The first time uyibona kuri TV byumvaga bimeze gute? Ubwa mbere ndayibona ntabwo nayibonye kuri TV. Umunsi wa mbere ndayibona twagiye kuyironshinga kuri CLM yo mu Burundi, ahantu baronshingirira ama movie.
no munsi wa mbere nari mpagaze imbere y'abantu benshi bashika ibihumbi hafi 10 birumvikana baduhamagara imbere barayitweretse hamiheze baraduhamagara aba actress n'aba acteur nagize ubwoba nakubesha ku myaka 15 kubona abantu benshi bakureba imaze gusohoka ni ibintu ntari imenyereye kwa nogenda muri ville nk'abantu bose baguma bandaba navuga ati mane bino bintu bimbaye ko nibiki gusa nyene nararyohewe hagiye kuko abantu benshi bambwira yuko benshi natumye bizera Imana kiba kuko yari ijambo ry'Imana iyo filme ko ndabivuze yo ku eglise baguma bambwira yuko iyo filme yabigishije ijambo ry'Imana yabigishije ibintu byinshi n'ubu abantu benshi bacabimbwira numva hari ikintu maze hari ikintu maze kuba hari abantu benshi basomye ijambo ry'Imana kubera filme nakinye kuba abantu benshi bahinduriye ubuzima kubera filme nakinye numva ari iteka kuri jewe birumvikana hanyuma waje kwisanga gute muri filime noneho mu gihe wageraga mu Rwanda mu Rwanda wamaze igihe kingana gite mu Rwanda mpamaze imyaka hafi 9 naje niga senior 3 ego ni myinshi ego wisanga muri sinema yaho gute naje niga senior 3 nkuko nabivuze naje ndi umunyeshuri nk'abandi mvuye mu Burundi nje kwiga ndaza ndiga kugera senior 6 kugera ico gihe urumva ko nari ndi kw'ishuri ntabwo nta namwe nari mpuriye na entertainment cyane kubera ko nari ndi kw'ishuri maze guheza ishuri nagize amahirwe rero ukuntu nisanze cyane muri around benshi banzimwo twari twagiye gushutinga indirimbo je na Sam hari indirimbo y'umugenzi wacu yitwa Olivier ego yaririmba gospel rero yatubwiye ati mwambabare mukaza mugakora akantu gato bisa nk'ahari agateatro mu ndirimbo yanje kubera ko je yaranzi iyo filme yari imaze kumenyekana cyane mu Burundi razwi yari izwi ico gihe arambwiye ati rero ndashaka yuko baba ari uzobikora ndavuga nta kibazo nk'umubrada wanje twaragiye turagashutinga aho kantu uwo muntu nyene yayishutinze iyo ako kantu gatoya nabaciye mbwiye ati James se filme kandi mwe ntuzoza muri casting ko guhita yaduhamagara filme twe nta casting twigeze dukora yaduhamagara filme yatanguye tubwiye ati ngwino niko guhita mbona amahirwe yo kugenda muri Around Me series nanjye nibwo nari nkubonye ejo nari ndimo ndabwira Sam ngo umunsi wa mbere mbona Sam mwari muri kumwe noneho mwese urumva ko twari turi hari ahantu twakoreraga Around Me mbere yuko itangira ndumva ari wowe nawe ahubwo nahasanze mu bakinnyi twakinanye muri Around Me noneho mbona mwese muri abarundi muricaranye muri kuganira ndavuga abantu barakundana njyewe bwa mbere mbamenya nari nzi ko mukundana kugeza aho twatangiye gukoranira nibwo nahise mbiga abantu natubahuri nyine ndavuga urukundo murakundana ari mvuze n'urundi rukundo n'intekereje nyuma rero naje gusanga you precise ngiye kuvugisha abantu bwa mbere mbonye birangora nabona rwose muzanye ari ibintu icyo gihe ndibuka ko Sam yanatubwiye yatubwiye ahantu asengera ahubwo ejo ntibagiye kubimubwira ko bimwibutsa tubwiye ahantu asengera ngo tuzajye gusengerayo muri kumwe yego dufite igikorano icyo gihe twaba turabatumiye mu gikorano nigeze kuza kubasura kuri church yanyu ntabwo wari uhari wowe ushobora kuba ntari mpari nuko urugendo rwa Around Me ubu rutangiye yego nyuma uza gukina muri Siblings we wayisanzemo gute Siblings nagiye muri casting nk'abandi bantu Siblings nagiye muri casting ya movie ariko nitwe tuzi ngo movie ni yihe urabyibuka neza and birangira abandi barakontaktinze shobora kuba ari cyo kintu gishobora kuba carigeze gushaka ku discourage twagiye muri casting bari bagiye gutangura filme yitwa This Life
noneho this life ndibuka ko twari twagiye jewe Samu kopine na wewe ego noneho muri this life bafatamo kopine na Samu twe turasigara nivyo bintu vya mbere natanguye kwiyumvira mana jewe none sindabizi natanguye kuvuga ati abantu bose bahora bambwira ko ndabizi barambesha natanguye kuvuga ati bine ndaje ndabivemo nukuri yo mana kopine ndavyibuka ndabimubwira namubwiye ni shaka kopi nubwo muhora mumbwira ngo ndabizi shaka kuba ntabizi baragushuka nagiye muri casting ntibamfate birambabaje bisobanuye ko ntabizi uko bimeze ko sindabizi birabaje kubona abantu ni team yose twari team y'abantu bane tuvuye ahandi hantu tukuzana twese muri casting twabwiranye buri mwe yabwiriye undi hano hari casting turagenda turi abantu bane bakuramo babiri twego ko mutubona aha turasigara byari bibabaje nyene nagomba mbwira kopi uko bimeze kose kopi ntavyo ndi bazi abantu barambesha natanguye kubwira kopi nawe gati abantu bose bambwira ngo ndabizi ni njyajya natanguye kwanka abantu bose bambwira ngo ndazi gukina avuga nti abantu bose bariko baranjyajya n'ubujyajya ntabwo ari ukuri kopi narambwiye ati nukuri urabizi aho bwigiye cyawe nikiragera ndamubwiye nti mana wambabari niyo muntu nagomba mbwiye ati mana je nukuri rero ikintu cambabaza suko batamfashe abo ikintu cambabaza navuga nti mana kubera iki basi batamfashe atigeze nanyandikiranga nampakanire ngazo mwiye basi tuzokorana ikindi gihe ikintu cyo director bakora casting nanga ashobora kuguhamagara akubwire ngo nago nagufashe cyangwa byagenze gute icenje kintu cambabaje groupe bakabarundamo mwese mukanya ukajya ukabona bakuvanyemo ukabona bakuvanyemo ubwo nyine bakuvanyemo uhita wibwira ibyabo gishobora kuba ico kintu cambe cyatumye numva umengo urugendo rwa sinema shaka kuruhagarika kuko navuga nti bashaka kuba barantoye muri arundi mikubera impuhwe nene imbabazi kuvuga ati yo uyu muntu reka dupfe kumuzana canke iki arundi bimbere nta casting yabayeho twebwe usibye ko badusanze mu gikorwa nta casting yabayeho noneho ndavuga nti rero nabaye nk'umuntu abaye découragé pe ndavuga ati man bire bintu birambayeko birababaza ngira imana nyuma director nyakuntunga abarambwiye ati ngwino dukorane muri movie yindi shasha nabanje kuvuga atari karankinisha kuko iyo mana sinovuga ngo nena muri akari ariko nena naravye imana kubera iki basa atambwiye ati nibishoboka nene ikindi kintu cambabaza nuko uriko gukora casting cyane iyo akuzi wenda mu yindi movie abakwereka umengo yagufasha arakuvugisha kubera ko abakuzi akakuvugisha umengo yamaze kugufata mukuma muri ko muraciringa ukashavuga ati uko bimeze kose araza kumfata ntabwo yagusiga ubu namubwiye ngo ibonye muri groupe bakuvanye mu tumenye uti nyine ubwo ntago ndi muri gahunda zabo gusa birababaza ntago byari kuko wabaza cyane ko wari ugifite ikizere twagiye turi hejuru noneho cyane ko abantu bose twasanze aho ngaho nitwe bantu bari badufana abo twahasanze abo bafashe bari abafana bacu batuga uti turabafana barangije bafata babafana bacu twebwe baradusiga nyine ariko gusa imana ishimwe je ndakunda director wanje namukunda nukuri director wanje cyambwiye ati gukorana ariko ibintu yakoze birumvikana ntakuna kumwe je nakakubajije ikibazo nuko gishobora kuguteranya n'aba director bawe uravuga director wanje bose ndabakunda nagiye kukubona ibyo byose harumwe uburenza undi ariko nabagiye kubatera arahari renzo nanjye arahari mutima wawe nari ndikubwira ati shout out to my director shout out cyane gose yacara ambwira ati rero ariko je naravyumvise nta kuntu nakomeye gufata abantu bane gabashire muri filme bavuye muri filme abashire muri filme byari kuba ari filme byari kuba nubundi bisanga this life baguma bavuga ngo garawundi biri he kandi bagiye kuri this life kuko ari mu kinyi babiri rero ibaziye tuza kuba turi bane yari kuba abafana ba filme nago bajye babasha gutandukanya ko filme iyi ngiyi itandukanye n'iri ahubwo icya ku yindi channel bijya no ku macano atandukanye ugasanga umuntu ari muri siblings arimo arabaza ngo around me kuko yabonye umukinnyi ukinamo yarakinnye around me ngo mwango ni mukiduha around ujya kuri platform za around me ngo ni mukiduha ngo ni mukiduha ngo behind ibaze behind gusa n'abana beza abafana ba filme n'abana beza
badutera motivation, Ego. batuma twumva ko ibyo turi Cyane gukora rwose. bikunzwe, Yeah. bifite umumaro, byigisha Cyane benshi. rwose. Birashimisha nyine kubona umuntu uhuye nawe mu nzira ahubwo ati ndagukunda, ibintu ukora ndabikunda, uhita Ego. uvuga uti thank you God, kuko nyine uhita wumva ibintu uri gukora bitari ubusa, hari abo byakozeho cyane, ariko nanone ko hari abavuga uti nkuriya Yeah. Ego. umwuga we yarawuyobye ntashakira ahandi. Gusa nukuri director wanje yarakoze cyane kuko nari nabaye decourage, ariko amaze kumva navuze ati uko bimeze kose nshobora kuba ndabizi. Naciye subirana kandi icizere ndavuga ati nshobora kuba ndabizi uko bimeze kose. Ego nshobora kuba atari cyane, ariko nshobora kuba ndabizi. Ubwo yinze mpamagara nshobora kuba ndabizi. Merci beaucoup. Ndakunda aba director bose nuko ndabakunda, kandi je sindabarutishanya. Oya bose ndabakunda. Oya ntabwo bose urabakunda. Director Emmy, Ego. Director Scope, sibo? Yeah, director Emmy, shout out to you. Nyuma y'uko utangiye urugendo rwa sinema mu Rwanda n'i Burundi, ukaba waraciye muri sinema yaho, ubona itandukaniro rya sinema yo mu Rwanda n'i Burundi bitandukaniye he? Okay, icyambere jewe sinobasha kubigereranya. Impamvu ntoshobora kubigereranya, icyambere kiriya gihe nari nkiri umwana, ntabwo nari bwagire ego ntabwo nari umwana cyane, ariko ntabwo nari mfise kwanariza cyane gose. Kandi ikindi kintu, igihe haheze igihe kinini cyane sinema yo mu Burundi iriko irazamuka neza. Ego imeze neza. Rero keretse ubu ngiyeyo, keretse ningena nkakini yo mu Burundi nkaca nzino, kubera ko ari mu gihe kimwe ndashobora kubibarensinga nkavuga ati iyi ni nziza, ariko ubunye ntabwo nopfa kuvuga ngo iyi niyo nziza kurusha iyi. Gusa abantu bakina filime mu Burundi pe bariko baratera imbere, kandi sigaye ndaba filime z'indundi nyinshi cyane gose, ziraryoshe cyane. Hari amahirwe wari wagera yo gukinira i Burundi, cyangwa hari projet ufite kuza? Okay, projet so ntabwo zobura, zirahari. ntabwo zobura. Hari abamaze kumvugisha, ariko kubera ishuri ntabwo zopfa gukunda. Kandi ikindi kintu ndacari ino, ariko ndi mwaka wanje wa nyuma. Ese nusoza watubwiye ko waje mu Rwanda uzanywe no kwiga, kandi nzi ko ugiye gusoza kwiga. Nusoza uzahita ukomeza usubira iwanyu cyangwa uzakomereza kuba inaha? Ujya uza nk'umushyitsi uje gusura inshuti wahungukiye, kuko imyaka 9 uhamaze ni myinshi. Okay, nshobora ahubwo kuzoza ndagenda yo ngiye gukora, kuko ino maze kuhamenyera. Kandi ino nshobora kubona, urumva ahantu maze igihe kinini, navuga ngo ahantu maze igihe kinini baramaze kumenyera ibintu byaho, ukuntu byaho bikora. Hariya deja navuye ndi mu adolescente, ntabwo navuga nari nkiri mu teenager, ntabwo navuga ngo nyene ngo ndazi ibintu byari ukuntu bimeze, sivyo ko bakuru banje ariyo bari barambwiye ati bimeze nuko, ariko ahantu experiencinze ikintu canke ubuzima, nibaza ko ari ino. Jesi nibaza ngo novuga ngo nzoba hano, ahantu nzoba afise akazi, ahantu bazambwiye ati iyi project bashaka ko dukorana nzogenda. Ariko n'ubundi umuntu aba ahari kimutunga nuko hariya hazokamara umva mu Burundi hazokamara imuhira, buri gihe hazokamara imuhira. Ariko mu gihe nabonye yuko nshobora kubona umugati ahandi hantu, ngomba kugenda. Amaherezo y'inzira ni hehe? Ni mu rugo cyane. Amaherezo n'ubundi uzisanga i Burundi, urazunguruka ukisanga ahantu watangiriye. Hari ahantu ushobora gutandukanyiriza izo filime ebyiri umaze gukina? Hari aho zitandukanye? Uko zitandukanye se ibyo byose ziratandukanye, ariko wowe hari aho ushobora kuvuga uti kuri njye zatandukaniye ahangaha? Ahantu zitandukaniye nega man, urumva jewe kuri jewe ni imwe wakoze imwe hadacemo igihe kinini, ukora n'indi still n'ubundi ugikora ya indi ya mbere. Ariko ushobora kuvuga ngo iyi Around Me yatumye bigenda gutya, Siblings yatumye bigenda gutya. Okay, icyo novuga cyo filme buriya watanguriyemo yama ariyo watanguriyemo. Uko vyogenda kose nabwo nogereranya filme yatanguriyemo n'izindi zose nzojamo. Hari n'izindi project ndiko ndakora hamwe zitarasoka zitaraja hanze, ariko buriya filme watanguriyemo nejo yama ari ya mbere uko vyogenda kose. Abakunzi ba Wisdom TV Rwanda ni baje gushaka izo filme, Siblings series na Around Me series, zose ziri gucaho kandi ni nziza, ziraryoshye.
zirebe unazereke inshuti zawe cyangwa bagenzi bawe. ego Jori, ni iyihe challenge wigeze uhura nayo mu gihe wakoraga Around Me? Hari igihe cyageze kugera wumva wavuga ngo iyi filime noneho kanyivemo, iyi filime ntabwo nyine ukumva ufite challenge ishobora gutuma wayivamo? ntayo. No kubwira hari igihe kimwe nyine urumva ibibazo ntabwo bibura ahantu hose, urumva ahantu hose hari igihe usanga hari igihe cyo guca mu bihe byiza n'igihe usanga bigoranye mu bihe bigoranye, urumva. Ariko narigeze kubwira director wanjye yaca avyibuka, hari ikibazo kigeze kuba, ndamubwira director, ndamubwira ngo abantu bose nibashaka bazogenda, je na copine filme tuzoyikora tuyigire tuyiheze ihere yose mpaka iheze, hama dutangure n'indi ndishaka dukine turi babiri. Nta n'ikintu na kimwe cigeze kuba mu buzima bwanje cyo tuma numva yuko noreka nokora na Around Me. Ahubwo challenge ishobora kuba yarambayeho nkitangura gukina Around Me, urumva. Numvaga sinari niteze ko nshobora kucamenyekana nyene cyane ku buryo nogera mu muja abantu bose naba niyambariye nk'ikabutura, nkunda kwambara amakabutura ni papa, abantu bose nkabona umengo bariko barandaba, umengo nyene hari ikintu kidasanzwe nakoze. Niyo challenge rero nahuye nayo yo kuba nogenda kwishuri, rana kwishuri ko bari abantu benshi kandi urubyiruko baba bagomba kuraba film benshi, niko bimeze. Waba wagiye kwishuri, natanguye ahubwo kwitondera ibintu byose nambara. Uhita utangira kuba undi muntu utari uri we kubera uba ugiye guhura n'abantu benshi. N'ubu ukicigira nko guhaha ku ibotike, ariko ndajaye reka nuko nishwe neza. Umusitari ndajaye ndajaye guhaha da, sibyo? Okay, iyo niyo challenge wahuye nayo muri Around Me. Muri sinema muri rusange nihe challenge wahuye nayo? Muri sinema muri rusange ukumva wasubira inyuma? Icambere na mbere shimira Imana nuko sinigeze muhura n'umudirector ambwira ngo kugira ngo ndagushire muri filme ngo bigende ukuntu kurya bama babivuga. Ndabakunda aba director banje cyane, nta numwe yigeze jewe iyo challenge nta nigeze nkura nayo. Bavuga ko ari favor y'Imana yaduhaye kuko aba director twakoranye nabo nta numwe yigeze azana ibintu byo n'abana beza pe, nta numwe yigeze azana ibintu byo ku ruhande ngavuge ngo yahanga uko byagenda kose ngo kugira ngo bigende gutya ngo nawe ugomba kugira oya. Iyo challenge ndabashimiye cyane gose. Hama challenge shobora kuba narahuye nayo niyo nyene novuga ko ari yonye yo kumva yuko ngomba guhindura uko narimbayeho, ngomba guhindura uko nahora nambara, ngomba guhindura ibintu nahora mvuga, ngomba guhindura nyene ngo ibintu byose ngomba guhinduka kuko hari abantu benshi baba bambara nk'icitegererezo. Jori, noneho umaze kumbwira challenge ushobora kuba warahuye nazo, ariko icyo ari byose filme asimaze igihe ngana gituma dukina filme? Okay, uravuga iyo mu Rwanda, industry yo mu Rwanda ushobora kuba ari umwaka, ego umwaka n'amezi nk'abiri, ego ndumva ari umwaka n'amezi ane, ego n'amezi ane, umwaka n'amezi ane. Ko impamvu mbivuze gutya nuko nanjye nzogira aricyo nanjye maze muri sinema. Ni ibihe bintu byiza ushobora kuba warahuriyemo nabyo ushobora kuvuga uti uyu mugisha narawubonye kubera sinema? Umugisha nshobora kuba narabonye kubera sinema ni ukubona abantu bankunda. Ndabakunda nanjye. Je nabonye ko abantu bankunda cyane, ndabibona buri munsi, usibye ko hari umuntu nkunda kugenda ahantu hari abantu benshi ngo mpure n'abantu benshi, ariko ndabibona nko kuri TikTok. Abafana banje kuri TikTok ndabakunda cyane. Ntabwo njya nkoresha TikTok, rero nta nubwo nzi ibibera. Ndayikunda cyane. Cyo gukunda TikTok pe. Igihe cyose uzabona Jori azari gukoresha TikTok. Ndakunda TikTok cyane. Ukoresha izihe mbuga nkoranyambaga? Instagram, TikTok. Witwa? Na Facebook. Kandi ugomba gukora aba followers gakondo. Kuri Instagram nitwa Shine Grace Black Queen. Hama kuri TikTok nitwa Joli Black Queen.
Yitwa neza gusa. Na Facebook nitwa Black Queen Shine. Facebook ni gakondo ijya sinzoyiheba. Ikibazo cy'amatsiko. Ayo mazina wahisemo gute kuyakoresha? Impamvu Shine ni izina pasteur wanje yampaye muri iyo filme nakinye. Ndayikunda rero cyane. Shine bisobanuye ukayangana. Kurabagirana. Ego kurabagirana. Shine mu gifaransa bavuga briller. Rero iryo zina ndarikunda cyane. Kubera ko pasteur wacu yaratwigisha ko ngo mu izina ry'umuntu haba harimo destiny yiwiwe. Iryo zina rero nahisemo kugihita kubera ko ndarikunda kandi kubera ko mvuga ati mba ngomba kurabagirana uko byagenda kose ukayangana. Ndabikunda. Cyane byo muri nyita sunitse. Queen umwamikazi ugomba kuba umwamikazi birumvikana. Yes, I'm the queen. I'm proud of. Hajya bavuga ngo you are the queen born to make history. Yeah, I'm the queen born to make history. Wow. Ari yanjye igikunda kumpostinga ikayitandikaho gutyo. Umva biraryoshye mu gushushanya bita Naomi. Ndakunda. Urumva? Shout out to him. Yeah. Jolie. Maze guhura n'abakinnyi benshi. Mukanya ari kuvuga ko wahuye n'abadirector bakakubera abana beza kandi koko nibyo. Burya umuntu nakubera umuntu mwiza uzamushima ugifite uko umushimira. Yego. Mu bakinnyi umaze gukinana nabo bose. Tugiye kureba ku mpande ebyiri. Hari umuhungu hari umukobwa. Nde mukinnyi w'umuhungu mwakinanye nyine ukavuga uti uyu nguyu arenza abandi dushobora kuba twarakina nyine muri acting ye everything. Okay. Ndavuga ku mpande zose. Yeah, uranze umbwire ku muhungu dan ku mukobwa. Ku mpande zose kuri buri film. Yego. Ndahera kuri Around Me. Around Me bifite abakinnyi beza cyane. Beza cyane pe kandi babizi bazi baje gukora muri industry. Ariko umuntu wa mbere nkunda acting iyo. Yitwa gute? Angelo yitwa Trevor muri This Life. I know muri Behind yitwa Frankly. Harya muri akina ari brother wanje. Yitwaga Dennis. Ego, Dennis. Akina ari brother wanje. Uriya musore narakunda acting iyo. By the way, nubu ndashaka kunda acting iyo. Ibaze ko ejo na Sam yatubwiye ko ari we muntu afanye. Angelo ndamukunda pe. Ndamufana cyane gose. Nanjye ndagufanye none. Hama ikindi kintu jewe impamvu si ukuvuga gutyo wonye ahubwo Dennis namufata nka brother wanje. Byavuye byo muri filme bavye mu buzima busanzwe. Kandi n'umuntu mwiza no mu buzima busanzwe. Yeah, that's why rero umukobwa sindiko ndavuga ngo ngwiki abantu bose muri Around Me barazi gukina. Ariko hari uwo barenze. Copine. Shout out to you Copine. Copine narakwishapo. N'umukinnyi mwiza ashobora kwiadapta ahantu hose ageze. Umubwiye ngo kino kintu apfa kuba gusa yabonye script. Aho nyene acabo umuntu ushaka ko aba. Nuko ameze. Ikindi kintu n'umuntu azi kwerekana amarangamutima yiwe cyane. Afite acting iri hejuru cyane. Copine n'umuntu mwiza muri filime n'inyuma yayo. Ego. N'umuntu mwiza imbere n'inyuma pe. Sindiko ndabivuga kubera ko ari best friend wanje ahubwo nukubera ko ntakubeshe imbere ya filime ntago twari tuzinanye ko yabenshi inshuti yanje magara kubera ko nabonye ko ari umuntu mwiza kandi wingira akamaro mu buzima bw'umuntu umuntu ashaka gukenera. Copine n'umuntu wagira inshuti n'uzabyicuza cyane gose. Muri hajya tugeze muri inde muri siblings. Muri siblings rero biraza umusore mezute Junior Junior muri siblings n'abahungu benshi harimo abahungu babiri gusa niyo mpamvu. Yego. Ariko Junior niyo hoba harimo abahungu 100. Junior ni wa mbere. Junior and n'umwana mwiza no mu buzima busanzwe. Junior n'umuntu azi kugira inama abantu. N'umuntu iyo utameze neza bagomba kukwegera. N'umu brother mwiza pe. N'umuntu agiye gukorana nawe. Sinishuza kubona nakoranye nawe pe. Bakobwa rero harimo abakobwa benshi. None ndahita mwonde.
ntabwo mbizi nasa na muri around me harimo abakobwa benshi kandi bahisemo usibye ko kopine we arashininga kuhita umuhitamo biroroshye ego noneho biragoye muri siblings rero umuntu ufana umva rero ndakubwiye ikintu kimwe impamvu bigiye kugorana buriya kuba umuntu umaze gukorana season imwe ntibihagije kugira ngo ubone ubuhanga bwiwe ntavyutse urabubona njyewe uraza kububona umuntu ufana byo byose bitewe n'igihe twashutingiye ndavuga nko babiri basa abakobwa kuko ari benshi harimo abakobwa bangaye babiri turi benshi batanu abantu batanu bose ubu ni bane nawe uri wowe urikuramo ubwo ni bane ndahitamwo babiri ego ndahitamwo umuntu yitwa Queen n'umuntu yitwa Baby Emeline narakwisha abantu babiri barabizi abantu babiri kubera ko muri benshi hariya biragitse cyakora hari igihe wa mugani biba bigoye bigoye hari ikibazo Baby Emeline nawe arazi gukina shout out to him n'umukinnyi mwiza kandi nawe nyene iyo umuhaye script aca amenya ngo ikintu agiye gukora niki nawe nuko bimeze iyo umuhaye script iyo umuntu agwaye script umenya ngo aha kazi katanguye ikintu agiye gukora iki ni kugira iki no gukora ubundi bikarangira ikibazo ngiye kubaza noneho tureke muri filme na Kenya mbaza umuntu wa mbere mfana abantu babiri mfana muri industry ya movie muri rusange n'abakobwa babiri bagomba gukina role imwe sinzi ko nzigera nkina nkabo ariko ndabakunda cyane abo ni bande harimo umuntu yitwa Nadine akina muri behind yitwa Amanda harimo n'umuntu yitwa Tesi ibaze ko ufana abantu mfana ibaze ko ufana abo ni abantu ba mbere nkunda muri industry pe ego hariyo n'abantu benshi bagize benshi ariko abo bantu babiri rwose nibo baroromodo wanje ushobora kuba ntakina nkabo ariko nyene bizagenda bizagaho basi babimenye ko turi abafana babo okay jewe I myself ubwanje nje nawe mubwiye ko ndamufana na ego n'umwana mwiza no kubona n'ifoto muri kumwe sibyo na oya Nadine oya nagara ahubwo n'undi muntu nabonye nanjye gukoza ikibazo ariko sinzi impamvu mise nyisubiza mu mutwe wanjye icyo wakagombye kunsubiza ariko kuko wari umukobwa ndakikubaza nakakubajije umukobwa ariko kuko uri umukobwa ngiye kukubaza umuhungu mu bakinnyi umaze gukinana bose ninde muhungu ushobora kugira best friend wawe wakwifuza kugira best friend we Sam Promise n'ubundi asanzwe ari best friend wanje ariko ni inshuti yanje ya hafi cyane kuko Promise buriya tuzengiye kinini ishusho gatoya y'ukuntu mama umeze kuri set iyo ngishusho nyine ahantu hose umengo turakurikirana rimwe na rimwe hari igihe usanga turiko turashwana hari n'igihe usanga ariko akenshi umwanya munini tuba twibereye mu bintu byacu turiko turatera story nyine kuko twabonye igihe kinini tuba dufite ibintu byinshi byo kubwirana rero kubera ko abafite akazi nandi mandi kw'ishuri mu kazi iki rero tubonye kuri set niho hantu hambere tuganirira amaso mu yandi ubundi batavugana kuri telefone tuba dufite rero udustori twinshi rero niyo tuba turafata script ishusho yo kuri set ya none sisi ndiko ndayikubwira ishusho y'abakinnyi bose like team yose ndavuga kuri around nta kibazo ishusho ya team yose rero netereje mama ndashaka kuvuga kuri sibling oya ndavuga kuri around me kubera ko niyo maze igihe kinini kandi niyo abantu benshi banzima ubundi siblings uzi yuko kuri TikTok yanje abantu bampamagara Jori nyene ni nk'abantu batatu usanga bazampamagara Hana sinjye nibuka ko witwa Grace sinjye nibuka ko witwa Hana nyene Hana nta n'abantu bose bo kuri TikTok nta n'umwe azambwira ngo akuze impamvu dushobora kuba bavuga Jori ashobora kuba ari uko muri script mwakoresheje muri wenda muri siblings zawe zitegeze zizamo izina ryawe cyane
kandi nunyumva hana nyine birashoboka nabyo birashoboka pe. Ikindi kintu nibaza yuko ari around me ishobora kuba iri viral cyane nanone ikintu rero ngiye kubwira image iyo turi kuri seti dushika mu gatondo tugafata breakfast nka famille around me ndayikunda cyane nka famille tugafata breakfast tugatera story urumva ariko rero director wacu iyo minota ya breakfast iheze uca wibagira ko muri inshuti gahunda bari gukora ntawe ureba mugenzi we uca wibagira ko muri inshuti muhita mutangira kwitwa aya mazina ba Jody ego ba copine Stella n'abandi. So Jody urugendo rwawe twarwumvishe muri sinema kandi no kuri Imana igumye guteza imbere, Imana igumye gushyigikire, ubone n'izindi projet nyinshi zo gukoramo. Amen. Imana izakurinde challenge nyinshi, gusa nanone challenge ziba zikeneye kuko hari icyo zigusigira cyane, urakomera kandi buriya kuba strong nicyo kintu cya mbere kigufasha mu rugendo rwawe rwo rwose. Rero ngiye kukubaza muri industry ya music ukunda imiziki sibyo? Ndabizi cyane. Ninde muhanzi ufana muri iki gihugu? Ndavuga muri gospel no muri secular. Nta kibazo. Muri gospel ndakunda noneho mfise abantu benshi nkunda muri gospel, noneho ndahitamwo iki gusa ndavuga noneho umva nkubwira ikibazo, ndavuga mu Burundi ndavuga mu Rwanda. Tubwira umwe Burundi undi mu Rwanda. Okay, mu Burundi ndahera mu Burundi. Mu Burundi ndakunda umuntu yitwa Mokenzi, ushobora kuba utamuzi. Ntago muzi. Yitwa Mokenzi, ni umuhanzikazi wo mu Burundi. Undi muntu nkunda indirimbo ziwe n'uwo bita Rinoji, umwe aririmba Legend. Sumuzi? Ndumva ko utamuzi. Mu Rwanda rero ndakunda hari abana hari groupe indirimbo bafite nkunda sinzi nyumvisha nanayiririmba ariko ntumbaze ngo yitwa gute mutwanya iri kuza babiri b'abakobwa n'umuhungu umwe Victoria barabana ndabafana. Victoria Steam muri gospel nkunda Victoria Steam na MTC, ayo niyo amagroupe nkunda muri gospel. Ama mu Rwanda ndakunda Israel Mbonyi. Ankora ku mutima cyane. Hama muri sekira mu bakobwa Aline Sano imbere cyane sivyo? Ego. Hama mu basore naho ninde uwo bita Bruce Melody sivyo? Now. Okay, tugeze mu mwanya wa question and answer. Are you ready kunsubiza? Yeah, I'm ready. Boyfriend wawe aramutse akubuje gukina sinema wayireka? Yego. Wayireka? Yego. For no reason? Nyeretse reason nabikora, ntago nawe yabimbwira ata reason yabonye. Okay. Uri mu Rwanda, uri umunyarwanda? Uri umunyarwanda, uri mu Rwanda. Waramutse ugize amahirwe yo guhura na Perezida Kagame. Oya ntabwo uri umunyarwanda, sorry. Uri umurundi ariko uri mu Rwanda. Uramutse ariko arambwira imagine. Okay, uramutse ugize amahirwe yo guhura n'umukuru w'igihugu cyangwa madamu we, wahura nande? Umwe muri bo wahitamo undi? His Excellency Paul Kagame. Ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane, ni muri modo w'abantu benshi cyane cyane ko niga politike. Yego, ariko koko ndabyibutse. Uyu mwana ariga uzamburanire nuko nta cyane nganya gukora, ariko nindamuka nyiguyemo uzamburanire utazanyicisha mubyeyi. Ndamukunda cyane umukuru w'igihugu wa kino gihugu. Okay. Uramutse ugize amahirwe yo guhabwa like nka $50, ni iki kintu wazikoramo?
$50. Ubu ngubu ubu tuvugana nyene ubu nciye ndayabona. Okay. Ntabwo byemewe kuyasevinga. Ntabwo byemewe. Ugomba Just urahita ukora iki kintu runaka. Ego. Nusohoka n'inshuti zanje. Okay. Uramutse. Undi ntayo noba niteze. Ntabwo yoba ari muyane napanze kubona noja nsohoka n'inshuti zanje. Uheruka kujya muri church ryari? Jewe? Icyumweru. Usenga kangahe ku munsi? Ku munsi? Shani nka 2 n'ukuri. Uheruka kubwira mama we ryari kumukunda? Mama nderutse kuvugana we. Mama nderutse kuvugana cyane. Ariko ndumva kandi wabona boyfriend wawe mu rugo bimubwiye. Banzindegati ntukagereranye. Mama wanje ni mama wanje. Ashobora kubera ko mama tutavugana cyane. Jewe tuko turavugana mama nshaka gutaha. Niyo mpamvu rero nirinda ko tuguma tuvugana cyane. Cyane ko ndi bucure. Rero buri gihe nshaka gutaha rero akenshi nawe aravyirinda kuko iyo tuvuganye kenshi birangira numva umengo nyene duheza kuvugana numva umengo nshaka nyene gutaha kuntu. Ikindi kintu mba ndi busy cyane rero ejo bundi twaravuganye. Hari icyumweru kirahera kandi tugiye tuvugana na mama. Ndeke kubimubwira nubwo novyibagira warabimbwira. Wow. Mama wanje ni best friend wanje nta kintu kimwe atazi cyo wanje. Mama wacu ajya tubwira ko dukunda natwe turabakunda. Bitokora vyibagiye arabimbwira. Okay. Ashambwiye ngo ndagukunda mwana wanje. Ninde muntu uhereka kukubwira se kagukunda? Uyu munsi cyangwa ejo? Ntawe ngira ndi nk'inka. Ndaza kubwira muze kumuza n'umuntu mubwire yikosore. Uheruka kurira ryari jori? Ryari? Shaman. Mereka kurira turi muri shoot muri filime ndavyibuka. Uyu mukobwa uyu mwana y'umukobwa afite impano. Yageze kurira ndumirwa njye ntabwo nabasha kurira kuri set. Kuri muri filime ntabwo nabishobora. Nta kintu kiri kundiza. Iyo mbabaye ariko umusombe mperuka kurira cyane. Ariko sinari nta kintu kindije. Umusombe mperuka kurira cyane hari inshuti yo muri siblings ndavyibuka. No musinarize cyane n'umutwe uranja. Ego nukuri n'umutwe warandiye. Muri sene ya nyuma yakinye muri siblings yararize arigaragura ari ikintu cyose. Biranga ko njyama kandi nta kintu kimwe. Nta muntu umwe yankubisesha. Ndabyibuka. Se mbyibuka. Aka handi narize ibintu bisanzwe. Nshaka mbaye video y'icyo gihe ariko ndumva nyifite. Wishira hanze rero nawe ntukanshire hanze. Ngira icyo nambwira. Ndakubwiye ndagukunda. Ndagufanaga cyane. Uri umufana wanjye. Thank you so much. Tubwira umurongo umwe wo muri Bibiliya. Zaburi 27:10 aravuga ngo niyo data na mama bonyanga uhora azonyitorera. Ndakubwira ubundi. Zaburi 23. Twese turawuzi twarabize muri Sunday school. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena abyageze mu cyanya cy'ubwatsi butatahaye. Jodi tugiye turi kugana ku musozo. Yego. Turi kugana ku musozo. Niki kintu nihe nama waha abana b'abakobwa batoya bageze mu myaka 13 n'itanu kugera kuri 20? Okay. Iyo myaka 13 10 kugera kuri 20 gusa. Cyambe nukumvira abavyeyi babo. Niba isa twese tugeze hano canke se twavuyemwe abantu. Ntituragera kure ariko byibuze aho tugeze turafite icyizere ko tuzogera kure. Inama no abana bisa nkaho bariko barakura bari mu myaka 13 14 icambe nukumvira abavyeyi babo. Ica kabiri kiri cingenzi kiri très important kuri jewe bakunde kwiga. Mukunde kwiga. Ako ga point rero ako ndagahagararaho cyane. Uyu mukobwa ariga kuva saa 10 mu gitondo kugera saa 3 z'ijoro. None ari kubabwira ngo mukunde kwiga. Mukunde kwiga kuko umbona nkubwiye cyane abakobwa tugomba kunda kwiga kuko sikera batubuza kwiga. Ubu turafite opportunity nyinshi zo kwiga tugaheza amashuri tukagera kure urumva. Rero
mukunde kwiga n'ukuri kugira ngo muzigire muzoronka akazi kanyu ego Jori wakoze kuza wakoze kumvira ubutumire bwacu ego promise me ko ubutaha tugutumira uzagaruka nzogaruka cyane gose ndahari ijana ku ijana bari bwifuze ko uzagaruka baze kubishyira muri comment undi munsi tuzamushaka agaruke yongera tuganirize ndahari cyane gose byo kuvuga biba bihari uyu munsi twibanze ku mwuga we akora nka filme ni umukinnyi wa filme ni umunyeshuri ubutaha tuzaganira no ku bindi byinshi so abakunzi ba Wisdom TV Rwanda mwakoze kubana natwe ntimwibagirwe kugana Fred Images abafotore mu birori byanyu ubukwe ibirori bigiye bitandukanye nawe nukora graduation ejo uzahe akazi Fred Images nzobanza kwanza defense graduation ntara defense byose tuba duhanye Fred Image ibihari ku bwanyu cyane muzamutumira so na Mariage tuzamutumira thank you for watching